leli thuba sizolinika amakhosi ubafakaze ukuzalwa kobuNazaretha. Ivese lodwa lanele lisidentidelana inkosi imbusisa. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje sisesikhumbuzweni sokuzalwa kobuNazaretha. Sizobonga babamkhulu ngalo msebenzi omkhulu wangaka sakhela wona uMnazaretha. Noma ubaba mkhulu abakhala uMnazaretha wabakhala phezu kwenkulu ingcindezi. Wayishawa kwezinye indawo. Alinyaza uvuke ibhedlela kwezinye indawo. Kepha ngoba wayenoNkulunkulu ethi uNkulunkulu singaka nje basingaka ngoba yafezeka intando yakhe. Bonani uvele mafi uzobiza
ungilekelela inkosi izinibusise lana sihlangene ngokuzobonga ubaba mkhulu uBhombela owahlupheka ehluphekela thina akade enqanawe sikuyona namhlanje kodwa namhlanje sakezwa ehlupheka njengoba nami ngihlupheka nje ngihlale ngimtshela ngithi ngiyanithanda kodwa nani ngithandi nenza konke nje engikuthandayo abanye baxabana egoli bangificekile emampondweni baletha incwadi umuntu ayifundwe yimina ngithi abayiphindisele emubo oyifunda bona ngoba mina ngiqabe namuntu egoli bayayazi imisebenzi yabo umuntu laleli bandla akaxoshwa kepha imisebenzi yakhe emxoshayo lama sila sizosontela kuyezulwini kepha imisebenzi yakhe engenise ezulwini nekhiphe ezulwini futhi imisebenzi yakho futhi la umkhulu inyanga yezulu athi gijinywa la manje bona bagijima ngalendlela ukuthi bafisa ukuyoshaya intambo uyabona uma ugijima kakhulu uyoshaya intambo ngale kwentambo isikhoko ngicela ke maNazaretha nina enizile namhlanje kule nkonzo namhlanje nenze enakufundisa uBhombela ningazenzile kuwena ngoba kuyenzeka umuntu aqoqwe emazweni angakubo afike la kanti akafikele ukuzonuwela ibusisi ufikele ukuzobona nama Nazaretha ngifuna ukuthi ningidawukele ngomuntu njengalani angabe uthanda ukholwa kodwa ukholwa ube uvuma kwenhliziyo mayingakavuma inhliziyo incenge yabona labantu bebaningi angabezila esikhumbuzweni sokuzalwa koMnazaretha abezile kuzodungwa uwe kodwa wayesho ukuthi bakhona bazokuvuza iphalishi namanje abakahambi basekhona bakuvuza iphalishi ngiyohamba nami emhlabeni kufike kuhlala omunye la naye nomenza njengoba nenza kumina ngoba naye uBhombela nje sikhuluma ngaye namhlanje anizange nimthethelele wahlupheka wazohamba emhlabeni kodwa sipha konke esikufisayo abanye abayebafa amaplaza bengenalutho wezimkhulila ngakwayiso leso abazange bakuthola ukuphumula kanti umuntu uphumula ngoba esephele osephuma umphefumulweni la kunina kweza kumkhulu inyanga yezo kwayinto efanayo kweza kubaba uThingo kwawesi angazikela kumeni usekundlane inina enaziwe nibonayo inina enenzayo kodwa ngiyalifisela ngathi uNkulunkulu angayiphendula inhliziyo yezini imicabango yenu
ibe into efiswa uNkulunkulu. Ingathi into isinhle kanje nibe nesifiso sokuyona sonke isikhathi. Engathi ubhombela ngavuka ngene enhlizweni zenu. Ngoba nisebancane manje bangaka masisaphila nisazongena nibe baningi ngaphezulu kwaloko laba bazofika nizobafundisana maninjwe. Ifisa ukuthi phakathi kwenu kuheleze umoya owodwa umoya kaShembe ningafiki nemimoya enisuka nayo emakhaya yenu. Umuntu mayisuke ekhaya ezala akakushiye kwakwabo bese ezala mayisefuna ukuthatha mayisephuma ethempelini sekakuthatha kwakwabo kwamasila sisendaweni engcwele. Esayenzelwa uyena ubhombela ukuthi masifika la siyosinda konke sifisayo sokuthola masifikile sicela. Kepha thina ke asikho lapho. Abanye sihamba nabo kodwa bekho la. Ubaba mkhulu wahlupheka kalento bantwana baNkulunkulu ayingoliwa yithina. Noma ngabe wakaShembe noma wangaba wesithi sibonga yoni lento. Mhlawumbe wakaShembe ungcolo angazi ukuthi umunye wakwenye indawo ukuthi mangabe ehluleka yelobuhle obunjina kayingani wovula iqembu lakhe leZayoni. Akekho umuntu wakaShembe kwaba yiSayoni kodwa ngabe uyayiphekula. Nina ke akunazi ukuthi inkinga yenu yini. Ngoba yinhle lento idinga ukuphathwa kahle ukuze nani indethele izithelo ezinhle. Angisho ukuthini bantwana baNkulunkulu ngiyanibuyisa edukwini. Ngoba abaningi bayaduka. Ngithi kunina la esontweni umuntu akakhishwa womunye. Kanti la esontweni phela kwafunakala ukuhlakanipha ukudlula ingqondo oyiphiwe uNkulunkulu. Yabona ukuhlakanipha okwenza emzini kababa wakho. Mawusufika la emzini kaShembe wenze ukudinga uShembe. Ukuze egcineni akhulule kuze egcineni futhi ubizwe ukuthi uyiNazaretha. SingamaNazaretha abasiqoka iNazaretha. Kepha esingakwazi ungaphakathi enhlizweni. Umuntu uyakwazi ukuhleya ngomlomo. Nete ngibhekele bese mina bangihleba imihla namalanga. Njengoba ngikhuluma kanjena nje inkulumo ekhulunywa yimina nenkulumo nentshumayelo iyahlaziwa khona abahlaziya into ekhulunywa yimi. Kanti imisebenzi enizele la ukulalela ngikusho ukuthathe ukwenze. Nkosi kusisene kuzwini. Namhla basabanjiwe abagcinelwe ubumnyama abakhulekile ababizwe amagabungwe
Makhosi ngiyazulezulu uNkulunkulu baba omkhulu nokhokho bethu uNkulunkulu wezizwe zonke phansi komthunzi welanga ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha Nkosi yamakhosi abantwana abancane ngokuzalwa nangokwenkolo kodwa sisithola kubuhlungu ngendlela yesimanga eNazaretha esikubonayo nesikuzwayo makhala enyameni ngalolu hlobo kungekona okokuqala uNkulunkulu wethu ekhala eGoli benzima kakhulu wangazi ukuthi kambe ufune kwenze njani waqala zobaba abefundisi kwathuleka ngiyakhumbula ngeilanga sasikuwona lo musi uma ngaphose sikwa ku2012 inkosi yamakhosi ephambi kwethu yayikhona la epulpit ithi maNazaretha udriver walesi sitimela unyazi mhlambe sesikhohliwe ukuthi udriver walesi sitimela sasebuhleni unyazi lwezulu kodwa kwenzakalani pho yini kwisididi imqondo noma mhlawumbe ukuzaleka kwethu la sizalwa khona senzelwa ngamasiko noma mhlawumbe kwenza ukuthi obaba balwa izimpi ngesikhathi sezimpi bedla lezi ezimbi zokungezwa nokungabuseki nokungaphatheki yayisiyehlela ke enzalweni yabo ngoba uNkulunkulu usezozakhuluma thina abakakhulumi namathi ukukhuluma nabantu siyozwa muphi nasothi ngwena uqale kanje bangcwele uqale nje kanje nikhona uma unyazi selihlabele ezibuhlungu kanje thule kuthiweni esontweni kuthule kuthiweni sasi komuzi ubaba ethi maNazaretha ngicela ukukhula nangekho senzani pho ulobile omdala wensuku ubhombela la incwadini yakhe emthandazweni wesabatha sengilibele ivesi la ithi khona uma uyihla nonyoko bekubeka kusola kwisiqalekiso lokho kangakanani ke masisolo uNkulunkulu zifa ngamvunya kubuhlungu maNazaretha kuyazwela kakhulu bobaba sisizeni bafundisi benkosi sasinisiza uNkulunkulu akasukhala kangaka uze ngibeyisele bese kuthuleka sibheke nina mase kunje sibheke nina Nkosi yamakhosi sisemkhosini omkhulu okuzalwa komNazaretha njengoba izwi lamazwi selishilo ubeke wathi umfundisi ishozi izolo usuku wasijabule kube nje yakube nje ayi angiboni kuzojabuleka makunje angiboni kodwa konenhliziyo nomuzwa wala ekhaya
kufuneka ayifune naye ancebe umakhelwane kanti makunje siwenze njani. Ubaba mkhulu wafika nathi ezweni lakithi. Mina ke ngiwasemangweni inkosi yakhona ibonga Nkosi. Inkosi engizalayo umhlanganyelo. Yena ezalwa inkosi uNkanyezi. UNkanyezi ezalwa uDumisa. Wathi mayifika esemzini wakhe wasekuphumleni. Osekuthiwa namhlanje ngegama lezizwe kuseRosbom. Umuzi wakhe iseSimakade. Bantu wabe sekukhamba unkosikazi eze kubaba mkhulu umqalo endlela. Wafika waguqa wazibika nxeke inkosi. Kuthiwa kwakusasetshenziswa lelo limo. Ngiboshela abafana bami ababili ejele Mnambithi. Yayisiyabuza eyasezulwini kwenze njani nkosikazi baboshelwe ini. Wayesethi lo mama kunenyanga ehlala lapha ekhaya. Yenza nje kumsebenzi wayo womnyanga. Langalimbe celela abafana lo baba ukuthi abamphelezele bombisa imithi ehlathini. Kanti labafana lo msebenzi walenyanga babona uwafakela imali. Mase benenyanga lapha ehlathini base bekhanda itulo lokuyibulala bayibulalela khona. Lenhloso kufuna imali. Ngoba imali uthengisa nangonyazi. Kazi yolala kumbe umhlabathi. Ngoba lamakhosi alezi zizwe njengoba ehlezi phambili nje anezizwe ayiphethe akade umhlabathi. Ukuthi mawusudlula emhlabeni ufuna ukubiwa konkosi ukuthi ubani useyambile. Inkosi yakade kuphethe ikuneze isibusiso sokuhamba nayo nje bathi kubusa. Kasi ke mangabe wazi ukuthi unephunga nezulwini uyongena kumbe umhlabathi ubuyokuphika nawo. Ngoba uyakhathaza esontweni. Uthi ke ubaba mkhulu athi kumziba lo nkosikazi. Ngesikade besethi nkosikazi sengibuye ezulwini. Impela inyanga ngiyificile ngale. Bayibulele impela abantwana bakho. Kodwa engifike ngakukhuluma nenyanga lapha ngifike ngayibuza ukuthi iyafisa yini ungena noma iyathanda yini ungena ezulwini. Ibe seyithi ngiyathanda. Uthi kubaba mkhulu ngabe sengithi ke uma uthanda ungena ezulwini thethelela laba bakubulele. Uze thina boshe bese kufaka ezulwini. Yayisithi inyanga iyabathethelela. Uthi ke nkosikazi ngifuna ukhethe phakathi kwezinto ezimbili ke. Njengoba uzocela ukuthi ngikhiphe abantwana bakho lapha. Uma ukhethana ukuthi ngibakhiphe njengoba ucela. Kodwa uma ngibakhipha bephuma lapha esigwebeni bengasicedile. Mhlabe efawo ngeke balibonisa. Nokuthi ngibayiyeke lapha badonse isigwebo sabo bazosiqede bese ukuthi mhlabe efayo bokwazi ukungena ezulwini. Wayesethi unkosikazi ngicela ubakhiphe. Unkosikazi owesula. Unkosikazi ongena imizwa yenkolo. Yayisithi inkosi ibusisa kulona nkosikazi. Le nkosikazi yafana nendoda esiqiniseke esibili ilanga lamalanga okuthiwa elokhu inikela icela imfuyo. Ushembe mayiseyiphila imfuyo. Le ndoda isiye ukukhola hlala enkomeni zayo. Yangabisamlandela ushembe. Lapha yakhona. Ngiyazi lezulu sokulandela noma ngabe bathini. Lapho uyakhona siyakhona. Bayazi yathumela inkosi yamakhosana ubheka ubantu uphi. Mafika ithunywa zenkosi kule ndoda
Kuthiwa yakhomba ngesandla niyabona nje nani. Nize nimtshele ubaba ukuthi njengoba kunjena nje ngiphiwe uye. Ngayishiya kanjani ukuthi into enje ngiyesontweni. Zaphinde lithunywa ngilanga. Zawubuza ukuthi inkosi sasibuza ukuthi hawu sibanibani. Inkosi ethi ukhethani izulu nemfuyo. Nawe yaba isiwula njengonkosikazi. Yathi khetha imfuyo. 1 2 3 afika amasela ishaqa wonke imfuyo. Manazaretha asembuke sibone. Ake sincenge onembeza bethu. Makunje ngibona wonke umuntu ufuna aqale phansi athi ngiyayikhetha unyazi lwezulu awubhaphatiswa kabusha. Ngoba ubaba unyazi lwezulu emzini waseGospel la khipha igama lokuthi liyakejula ipage elidala singene epage elisha. Awubuzeke ukuthi ngabe usekahle usekhona kulelo page. Usakilo. Mase kunje sisese page ini. Angathi asahambi kahle. Kosemakhosi ezweni lakanobamba baba wafika umqalo wendlela nkosizwe nomhlaba. Entabeni ebomvu ezazi kwanobamba. Wazi waqamba ihlabele lempilo 199 or 200. Usujikelezile Nkosi yamakhosi zonke indawo wafika kuzona eminyakeni engaphambili sekusele yona. Engathi ungayikhumbula Nkosi yezwe nomhlaba. Nawe uyinyathela. Ngoba kuyabulawana kakhulu kulezi insuku kuleya ndawo. Sesiyabona ke thina owasimisa phambi kwabantu ukuthi sekufuneka ushembe mase kunje. Sekukhalele ukuthi ingilozi yalapha ezazi isisele yodwa njoba yatshalwa lapha ya unyazo ongakaze nyathele khona. Nkosi yamakhosi ipha indlebe zethu ukuzwa izwi lakho sibuyele kuwe. Inkosi kusizwe kuswini. Ngiyakhetha inkosi yaseMhlaba uNazaretha unyazi lwezulu. uNazaretha uzima singamakhosi sibuyela siqale sibonge uNkulunkulu sinika ithuba elifana naleli samakhosi. Mhlambe mahle mhlawumbe amabi angazi kuwena nawe. Inkinga hlangabezana nazo kepha kuningi kuhle ngoba mipha ngwashembe uhlale ukuhle sonke isikhathi. Njengoba ngithi besilizwile sihlulo ukwenza siyahluleka Nkosi yamakhosi. Siyalizwa izwi lakho baba kepha sihloniphi. Sihlulo kulenza baba. Selana uzofuna indlela eyayikhaya angazi ma lo ngoma uyehlabelela yini uwedwa kwakho. Number 57 noma uyifunde ungayihlabeleli
angazi uma ehlabelela ingoma yokugcina ethi Nkosi yethu simakade simphambi kwakho simphambi konyazi manje angazi noma lokho uyazibuza yini ukuthi ngempela ngiphambi konyazi na noma umqondo wami useyinkomeni zami kade eshiwe inkosi asemangweni manje inamuhla kufanele masikhuluma ngoNkulunkulu umqalo wendlela mina nje njengenkosi yamakade nginenhlanhla enkulu ngeke ekiqhenyayo ngayo ekufanele ngiyisingathe lenhlanhla le ngoba inkosi umqalo wendlela wanyathela emaqadeni hamba njalo ongena phezulu enhlakazi kanyuswa noma kaWosiyana bahlukanisene imncele lapho kwathi inkosi ilanga lamalanga lahamba phakathi emaqadeni libheke enhlakazi kwathi inkosi inyanga yezulu ihamba lapho kwathi inkosi ithi ngenkosazana hamba lapho unyazi wezulu nalwazi ihlala hamba khona njalo nelutho ukiphuzi alibheke phezulu entabeni ngeze ngijabule ngedwa ngithi akwazi kwamnandi emaqadeni uNkulunkulu wakhumbula amaqade ukuthi amaqade ayakuthanda wonke ngisho ingane yakhona ngisho isayo lesakhona ngisho iRoma lakhona masukuphuka entabeni baguqa bonke bathi Nkosi amakhosi bonke bafuna ukuzonikela kuwena le ngubo zabo ezihlaze nephambana bafuna ukuza kuwena Nkosi amakhosi abantu bakho bonke kade ke baqala ukuhlupheka oShembe ngoba naye umqalo wendlela wahlupheka kanzima masizwa kukhulunywa ngabo abantu abathanda ukuthi balawule oNkulunkulu bethu insizwa yimbi eyayihamba naye umqalo wendlela behamba endleleni wathi mema umqalo wendlela endleleni emakhimilili yathi insizwa umeleni nceke yenkosi wathula nje wayibuka wathi umeleni wasethi uShembe ngilinde izwi yathi insizwa aselifikile izwi Nkosi wathi uShembe unakubona selafika nakubona selafika njengamanje hamba nengane zakho umndeni wakho wonke niyovula isonto lenu wakunjalo ke eNazaretha wawuthi bukhishwe esontweni liphone umndeni wakho ngoba leyo nsila le ayiphili lana ngaphakathi njengoba kunjena nje kukhona abanye abahamba baya ngale kwasale ingane zabo zabhizi ngaphakathi ephili zadayisa zanama business ngaphakathi sakuba konke lo nsila ayiphelile nina elisasele ngezizo zenu zangempela siyanibongela bambalwa kepha phakathi kwethu abangasele ngokwanele akunena nonke bambalwa nje abantu abangazi ukuthi bezani ngempela phakathi kwethu uma uzizwa ukuthi usunamandla amakhulu mhlamba lingana kaShembe hamba lesonto lakho siye ngaphakathi uqambe igama ungasho ukuthi Nazareth uqambe uma bonga ukuthi Ngcobo Baptist Church uma ubazwa Mboto Baptist Church ungamqambi isonto ukuthi elakwaShembe wakulona kaShembe lelo sonto lakho lobugebengu phakathi lezekile eGoli lelo sonto siyakwazi lokho lezekile lifuna ukwenzeka nala futhi kithi ngakho ke eNazaretha olezekile kithi laba la ePinetown lelo sonto lelo yaphuma lo sizwe aqekelele yathi mina ngiyaphuma ebuhleni ngiyovulela isonto ngiyakuthandeka umuntu ophuma ashathi mina ngiyahamba ukuvulela isonto kunomuntu oba imbulo ngaphakathi kuthina afune ukuthi simthande sibe singamthandi sasizile kuyasize kusha kunyazi wezulu inkosi amakhosi ngithi ke lana eNazaretha noxola amakhosi abakhulu ngokukhosi lana eNazaretha njengoba sinoNkulunkulu wethu lena siyakwazi ukuhlupheka kwakhe lokwakhuluma uNkulunkulu uthi akukho kunina uNkulunkulu akukho kunina into abayipheza akukho kunina ngoba lentombi
nani mantombazane nani abanye tethelelo akupho kunina tethelelo kepha kungala lakuthina amadoda iwona sonke isikhathi ahlale ngena ahlale ekhuluma kambi ngoNkulunkulu kusukela endulo nakuba kuthi ngolekusazana bengolo efanayo nakunyanga lezonke lefanayo nakwilanga lamalanga lefanayo nalo mbhembe engikhuluma ngaye kwakuyindoda lolu umuntu wahamba wathi uNkulunkulu hamba uvule isonto lakhe kwakuyindoda lapho ke madoda ke ibheke ukuthi usuke ekhaya ulandeni esontweni umele ukuhlangana namaNazaretha mhlawumbe uzosenzela into yakho sibe nawo kini ngoba uma ungathandi ukumlandela hlala phansi kini sikhathela samakhosi ukukhuluma indaba zenu sikhathele phatha hambani ukukhuluma udaba lomfundisi kuyalinganisa ugcwenza usefuna ukuba yiphekula lesikwenze lokho gcwenza silapho sesikhathele gcwenza ugcwenza lo iphekula kuyalinganisa ngogcwenza nimxolele asangize ukukhuluma indaba yakho umfundisi ukuthi ibonga sina nginazi nonke mhlawumbe la ngifundisa uphewa asangize ukukhuluma yakho umfundisi uphewa mekhona ngazi mkhona uphewa la kepha siyekeni ngoba imvama masikhuluma izindaba sikhuluma indaba zenu nabefundisi nabashumayeli nabavangeli njalo asikhuluma indaba zeNkalisuthu iNkalisuthu ayinazi indaba izicela labantwana abancane befundisi bakhulise babe ikusasa lesonto ngicela igama leli labefundisi nibe ngabefundisi being teachers nifundise izingane lezi ukuthi yini ubuNazaretha. Number 2, ngicela befundisi nibe nemihlangano ngamabomu nje ehlangana ngamabomu ekenivuselelane ngemithetho nangemiyalelo yesonto akadonsa ungabhekeli ngoba kunje ilona uthi mina ngiyahamba ngiyogcoba ithempeli uvunyelwe ukugcoba ithempeli nani bonke lo nimele sihlale phansi nibonisane nifundisane ukuthi ligcotshwa kanjani ithempeli nani washumayela inhlibano ukuthatha amakhosikazi yenza wakhokheli eminyaka nje lokho kwakungenjalo uqala namanje uNkulunkulu yakuvuma lokho akuvuma uNkulunkulu lokho kwakungenjalo futhi mase ngikube iqiniso kwakunjena webakhokheli engekho umkhokheli owayekhipha ibele phansi kwesiphika ancikise ingane kwakuyiza lokaza abakhokheli asebazi konke ukuhlupheka sebaqeda ukuhlupheka wasemhlabeni hayi umkhokheli ophopotha ubuso afake iruji aphinde athi umkhokheli esontweni onjani umkhokheli onjalo azamoyizela umkhokheli abe muhle umkhokheli afake ibuku umkhokheli uyadlula kumkhokheli ukubuka ngesitayela umkhokheli hayi maNazaretha akunjalo bese ithi incwadi ungabombheka nokumbheka sole sibi leso yena kubhekela ukubheka kusole sona leso ngakho ke maNazaretha ngicela inkolo yethu engekho ndawo ila kwaShembe kuphela siqhenye ngayo ayikho kwenye indawo wathi umngengaqala ukuze abantu abahlebela kanje phuma kwelinye izwe kodwa ngikwazi umculo ofana nalo awukho vele lo mculo khona owethu kuphela esawakhelwa uShembe asinawo lamaculo yawazi ke nawe nathi futhi asoyeke lamaculo angaqonda kahle isicelo sesidansi sicume sibheke phezulu la sesithi ngiyazilwa mina ayikho leyo nto ayikho kusihlabelela leyo nto leyo ngoze zelo wedwa lokho ngangale ayidla isonto yakho into esonto leyo nazi ingoma zo-242 zilapha ya izona ke ingoma wathi umshumayeli wathi
lo mntwana ushaya i-organ nangu umogene wayishaya i-organ ngaseshaya ingoma engezwakali kahle uze ubumnandi naye lwathi uthinga umbizeni wathi namba bhala ngokuhlabelela okushaya lapha wathi umntwana ngiyacobisa baba kusemakhosi wathi inkosi sizophinde yenza lento ngoba zikhona ingoma zu-242 ingoma ezilapha ya maqhamukene yakho-ke nawe-ke uzoshaya i-organ yakho itshikize ibhekele asishaya ngoba singazazi thina esontweni Amakhosi ngicela amakhosi akithi asemagadeni ngicela baba ongizalayo inkosi uMzunjani owalwa ngesikhathi ikhutheni inkosi elanga lamalanga ngo-1976 ngangikhona ngiyamkhumbula udloba kubaba ngisekho emhlabeni ngiyakusammangalela ngiyamkhumbula phethe isihlangu sakhe gijima isihlangu sakhe edweba ethi ujike phambi kweliviki yesonto ebhakameni engafuni lutho ethi sihamba nenyanga yezulu ngiyakhumbula konke lokuhlupheka kwayo inyanga yezulu ihluphekela thina kepha uNkulunkulu uyayidala izinto zayo ngoba wayithatha inyanga yezulu wayibeka emzini wasembeka kanti ibheke ebuhleni lapho kunonyawo lwakhe khona wakindlela uNkulunkulu ehlele ngayo inkosi uThixo lokusazana yayazi ihlupheka sasinayo yangibiza iseli lapho Lundi emlindweni ngafika ngayibona ekhona amaqili lawa ngasekho abefundisi ababengafuni uma ngingena ngabona umfowethu khona lesontweni engafuni uma ngingene ngaphakathi ngathi qambushilo ngiyangena yafika inkosi aveza imilenze yombili inamabhamuza angangeyibhakela ngathi uNkulunkulu uyathakatheka madoda lo simthandayo sakhala ngabe ukuhamba inkosi ilanga lamalanga uthi uyihambe ngomuthi bazi washo nomuntu engimusho la ngathi uNkulunkulu kanje kwazoba inyanga inkosi yanga yezulu yahamba kanzima kwazoba inkosi uThixo lokusazana luhamba kanzima kodwa ngikhumbula ngelinye ilanga ngiyinenkosi uThixo lokusazana lungumbiza luthi qada uze la ithi baba lithi qada kade nginomfana la wakaHadebe uMeshaki Hadebe bezokhuluma ngokwakhiwa kwe-one stop center lekuthiwa iProphet Isaiah yakhiwe lapha eNzansi emaqadeni ngasebuhleni ngase ngithi wena mfana wakaba isibongo wathi lo mfana ngwakaHadebe nkosi ngase ngithi kuyena ukuba bukho asikho isibongo saHadebe ngabe abukho loNazaretha Mamoshane washo njalo bathi Mamoshane wabela wakhala lo mfana lo abe ucala ngizomthulisa ngabela ngamlekelela sakhala sobabili wayekhombisa ukuthi uNazaretha abaqala kanjani baqala ngentombi kaHadebe eyazala uNazaretha lo asithandeke asihlupha angathi uNkulunkulu angakhali phambi kwethu akungiphathanga kahle le empondweni maphola egospel akungiphathanga ngawe uyangikhala egospel wazothi egoli uNkulunkulu wezinto wasikhalisa futhi egoli isho sikhalisa manje futhi saqinisela nje uNkulunkulu ngoba siyaza senze ngalutho kuwena abantu abathiza abenzile abalapha phakathi kwethu nangentathawo ngiyakwazi ukukhomba ukuthi wena ulungile wena ule ngikhombisa ukuthi wena lwenza lezi zinto lezi esontweni ungabovuma ukuthi umise esontweni ungabovuma ukuthi umise esontweni zibheke wena ukuthi ufanele wesontweni ungenani ungayi esontweni ngoba vele uyabotha ulungile uzofika umiswe ngoba uyazi kade ukephi izolo ebusuku uyazi ukuthi ngedaphi izolo ebusuku uyaphi manje uyazi usesanga enyangeni ethize ebusuku uhlabelele ucala wenziwa yonke izinto kanjalo njalo usiza kusheba baba becela uVaselina bengicela uzogcoba lezo ihlanga lezo akuhlangane omunye wafika inkosi inyanga yezulu wangakithi wathi inkosi amakhosi athi inkosi ya ngakusiza ngani
oyinduna lo muntu wawusaphila Nkosi uyinyanga futhi Nkosi ngicela umntwana ana umntwana yathi Nkosi yabakhosi abamenzele intambo wathatha le ntambo ufike le ntambo lofike ufaka okhalweni abakhosazi wakho wafika ekhaya nentambo le wathi ushiya uyalekelela wakhipha itaputapa zakhe igcobe intambo wathi mbe nkosikazi wafa nkosikazi ngena ingane ngokubona ukuthi nayo imithi yakhe izoleke izoba ngaphezulu kaNkulunkulu Nkosamakhosi ngithe ngizalo mzunjane kaNdodembi kaMandla kayise kaMqhawe kaDabeka kaDube kaSilwane kaNjila kaNgontoma kaBhebhe kaMifu kaVumezi kaNgcobo amashiya amahle Nkosamakhosi Nkosi kusibuyele Ngiphi ukwazisa abantwana ubumnyama Sesa abantwa ubumnyama ngiphiwe ukwazisa Nkosi siyabonga baba umsa wakho nothando lwakho osithande ngalo kulezi intaba zasemambondweni siyabonga Nkosi ukuthi uhlala usikhumbule siyabonga nothando shembo sithanda ngalo emambondweni sicela Nkosi nathi usiphe njalo ukuthi sukuthande ba Nkosi yamakhosi wangithuma ngelinye ilanga wathi angizobheka lo muzi siphakathi kwawo namhlanje ukuthi abantwana bakho benze njani
ngafika baba kuseyileyandlu endala ngathi mangibuka isikhathi ngabona ukuthi hawu uJehova uzoshiya uzodlula balimala abantwana bakaNkulunkulu kodwa ngithe mangifika sengifika noNkulunkulu ngafika sekuyile phalisa sezulwini engiyibonayo uthando shembe amambondo akuthanda ngalo kosemakhosi sihlale njalo la kulelizwe lasemampondweni nekomiti la elikhulu singalali ubusuku nemini sicabanga ukuthi ingabe uNkulunkulu ukuzajabule ngathi ufuna senzeni siyacela ke Nkosi ukuthi lo moya osiphe wona ungadedi kithi siyacela Nkosi ukuthi uthi njalo umula ezweni lakithi emampondweni uthokoze ngathi siyacela futhi maNazaretha ingcwele ukuthi nisixolele emampondweni izinto ezibhlungu ningayilethi kuJehova ela emampondweni ngoba lokho kusonela umhlangano cela ukusho nje dabuka kabi uNkulunkulu mayikhuluma ngeindaba ezisuka le kude zalethwa la siyacela maNazaretha ingcwele nilinde nje uNkulunkulu azafika emazweni akini bese niyiqala ke indaba zenu kodwa ningayilethi la emampondweni Nkosi enkulu usiphile ukuthi asikhulume ngokuzalwa kuMnazaretha namhlanje zoqala nje ubaba mkhulu efike ezweni laseXhobo esizweni sasenhlangwini la khona baba mkhulu wafika esontweni elithile uma ifika kuleli sonto ufika abantu bakhona bayabusa bamnandi bahlabile zonke izinto ezinyama kodwa kwafika kwamthithi baba mkhulu uma ifika kuleli sonto ufika kukhona nesilwane kulezi ezihlatshiwe esimbi kakhulu ufika khona kuhlatshwe ingulube ufika amakhanda engulube elunguze emabhodweni usiyabangala baba mkhulu benzani labantu siyababuza hawu befundisi kwenziwani la bamphendula baba mkhulu bathi baba la kuyabusiswa isonto busiswa indlu yesonto siyabuza ubaba mkhulu uthi hawu umnambusisa indlu yesonto nihlaba nengulube pho kanti iBhayibheli lifunda kanjani base becasuka befundisa bacasuka lelisonto igama lalo kwakusewesini ngiyaxolisa ukulisho bathi mabecasuka bese bemsukela baba mkhulu bayisebashiya ehamba tema ebashiya kanti umuntu wasezulwini useshiya ubhoko lwakhe phakathi kwabo bathi mayosithela baba mkhulu laseliqala ubhoko labatitinya lashaya kwasana endlini base bethatha amahasha abo bese bemlandela ukuthi ubheke ngapi lo muntu baqala nokubona ukuthi hayi bengesiye umuntu lo bamlandela ngamahasha baze bamfica bathi hawu kukhona into yakho eshile lapha ya sesiphelile induku base beqala bebona ukuthi hayi uNkulunkulu lo kulelizwe lasemampondweni
uphindile futhi babamkhulu wedlula lapho wafika emzini wasemakhambuleni. Uma ifika kulomuzi kunosizi, kukhona ingane yakhona intombazane. Lengane yadlwa inyoka, isinesilonda esibi kakhulu esingaphuli. Sebehambe yonke indawo, bahamba zonke inyanga, kodwa le ntombazana isizakali. Lo baba kukhambule usezwile ngodumo likaShembe obizwa ngenciko. Uthi kuShembe ifika phakathi kwalomuzi athi, awu nciko yenkosi, siyabonga usufikile. Sizwile imisebenzi yakho emikhulu yasezulwini, kodwa sinosizi la ekhaya. Ingane yami yagula, ingane yami nesilonda singapheli. Umlenze sowazi wancipha wamncane. Ngiyacela nciko yenkosi ngiphilisele le mntwana, kodwa ngiyafunga ngayo uma kwamphilisa ngizokupha yena uhambe naye. Wayesubaba omkhulu ecela amanzi, bamlethela amanzi, wawabusisa, wawafaka endishini, wathatha umlenze wengane wafaka phakathi. Waseyithoba lengane, wayithoba lengane, wayithoba lengane. Wanele ngaqeda ukuyithoba wayigcoba amafutha. Sase sesiphela ngesikhathi isilonda silindanga kwaze kwakusasa. Saphela ngaleso sikhathi. Imisebenzi kababamkhulu kulelizwe laseMampondweni. Wase ebonga lo baba, wayesenikela ngalomntwana, wayesemthatha uBhombela isitimela saMampondo, waqala uhamba naye uhambo. Uthe babamkhulu ephuma eNazareth emzini wakhe, weza ezowela umzimkhulu. Uthe mayifika emzimkhulu, awufica umzimkhulu ugcwele, kungekho ukuthi angangena kanjani phakathi nalabantwana abahamba nabo. Wayesema ubabamkhulu wathi, bantu bami, ngiyacela ngicele uNkulunkulu ngithandaze ukuthi uNkulunkulu asiweze kulomfula wasemzimkhulu. Kwase kuguqwa kuthandazwa, bavala amehlo, wayeseqala ubabamkhulu ethandaza. Wathandaza babamkhulu, wathi la ithi khona amen, bavula amehlo. Bathi mabevula amehlo babe sebebona kukhona ibridge. Wayesethi ngilandeleni bantu bami, base bengena phezu kwebridge, base bewelela ngaphesheya komfula. Uthi mase befike ngaphesheya komfula, bantu bami, ake sibonge uNkulunkulu ukuthi asiweze kulomfula wasemzimkhulu. Ake ngiphinde futhi ngiguqe ngithandaze ngibonge. Angazi noma wena uyabonga yini uShembe uma ekwenzela izinto ezinhle. Bekufanele yini unyazi ukuthi likhale njengoba likhala uma luphakathi kwethu thina amaNazaretha lusenzela izinto ezinhle imizuzu nezikhathi. Wayeseguqa ubabamkhulu ethandaza ebonga uNkulunkulu. Bavala amehlo wathandaza babamkhulu ebonga uNkulunkulu. Bathi wathi babamkhulu mayithi amen, labe lingasekho ibridge. Siyabaxoxela abantwana ehamba nabo, uthi bantu bami, ngithema ngicela uNkulunkulu wayese eletha isilwane esikhulu nezilwane zomfula. Wase siphakamisa, wase kwa ibridge le njengoba kade sihamba nje siwela, besihamba emhlane wesilwane. uNkulunkulu awuShembe.
waqhubeka nohambo lwakhe. Utheke babamkhulu esendaweni yakwaBombo eBhekmesiya. Wafika babamkhulu kuleyo ndawo eneplaza lakhe. Kwakhona abantu abakhe phakathi eplazini. Wayeseqala babamkhulu esebenzisa uNkulunkulu bakhe. Wayesetshela bonke abantu abakhona eplazini ukuthi kusuka namhlanje uzobhala incwadi ezohamba ingena umuzi nomuzi ongaphakathi. Sibatshela ukuthi kusuka namhlanje abantu abakhe la sekuzogcinwa isabatha. Akekho umuntu ozoba ngaphakathi ongazukuligcina isabatha, ongazukuligcina uzoqoqa umthwalo yakhe, aqaqa umuzi wakhe, aphume. Wayesebiza ke ubabamkhulu indoda eyayuzamisa ukuthi wena ke Zamisa ngizokunika lezi incwadi uhambe uyisupply umuzi nomuzi. uZamisa wathi mayizwa le ndaba wayibala imizi elaphakathi ukuthi kwasibanibani. Wathi mayifika komunye umuzi wendoda ethile waqala wanenkinga ukuthi kulowa muzi ngizongena kanjani ngoba ngiyayazi indoda yakho iyathakatha. Futhi mikeyathi libuka uligcine namhlanje ngempela uyagcina. Waqala wanenkinga ukuthi ngizokwenza njani. Wambona uNkulunkulu ukuthi angathi unenkinga uZamisa. Wathi hawu unenkinga yini? Washo wathi baba nginenkinga khona umuntu la ongumbulali la ngomthakatha angazi ngizomnika kanjani le ncwadi. Wasiyambuza babamkhulu hawu awungitshele wena Zamisa kanti waqala ukusabanga kwethakatha noma usoyikholo iNazaretha ingaba kusekhona amanye amathembana wakho nawo yini othi mawukhona ongaqondi kahle wenza izaba ngakho? Washo ukuthi uZamisa noma eseyikholwa kodwa usekhona ubaba nomama anaye engenzeka ukuthi nawe usenaye. Unyazi likhona nje phakathi kwethu kanti wena usenento yakho usenethemba lakho. Uthi babamkhulu ngoba sembonile ukuthi unayo lento uthi mntanami leyo nto nayo ithathwe ilahla ebese wenza lo msebenzi engikuthuma wona. Ngizobe nginawe. Akukho yokwehlela ngoba ngizobe nginawe. Wayesenze njalo uZamisa wayeseqala efaka incwadi. Wathi mayifika kulomuzi walendoda yathi le ndoda yebo mnumzane ngiyabona uphethe incwadi uzonginika yona kodwa ngicela uyifunde wena. Incwadi yakho ngilethele yona. Waqala uZamisa wangabaza wathi cha akuyona yami incwadi ekaShembe. Yathi indoda cha ifuni ifike nawe. Yaqala le ndoda yagodola. Kodwa kwaphoqa ukuthi ayifunde incwadi ayisiqala ifunda ukuthi kusuka namhlanje bonke abantu bazogcina isabatha ongathanda ukugcina isabatha aphume kule ndawo. Ngayisimphendula ukuthi hawu Zamisa uyangixosha. Uthi angiphume la uma ngafuni ukugcina isabatha. Yabona namhlanje Zamisa uLwesithathu. Kusasa sobe sihamba phezulu kwenhlabathi ebomvu. Namhlanje aligcini ukulibona Zamisa ngoba uzongixosha emzini wami. Yaqala le ndoda yagodola yatatazela yayisihamba ibuyele emzini wayo.
Yayisiqala ke le ndoda ewumthakathi ebusuku bangolwesithathu yenza izinto zayo yathuma ithemba layo le ndoda isilwane esiwumkhovu ukuthi asiyohlasela kwaZamisa. Kanti babamkhulu sekhona. Kanti babamkhulu akayikhuluma inkohlisi ushilo wathi Zamisa ngizobe nginawe. Ubabamkhulu la kwaZamisa uphethe isaka elikhulu elingaka. Sathi masiqala isilwane singena wasiyabula babamkhulu waphonsa esakeni. WaNazaretha ukuthi wozani ke wozanini wozanene ke webatenge wozanini wozanene webasweli wozanene webatenge wozanini wozanene Dinga lowo umphefumulo Dinga lowo umphefumulo le ndoda ayinemkhove mina yayisithumela oqala yathumela osibili ukuthi ayobheka lo ukuthi ubhajweni kanti uBombela isitimela samambondo sihlele esangweni silindile ngoba uShambe ngisho ungayicabanga yonke into oyicabangayo waze kujuleni ngokwenhliziyo yakho ukuthi ucabanga ulala nje unomngani wakho oyiphekula ongekho phakathi kwethu kodwa uShambe uyazi ukuthi usekhona wena yayisuthumela le ndoda umkhovu wesibili yobheka lo uma ifika
wathi uShembe yabo waphonsisa ke kasala mbili mkhovu wayesethumela lo wesithathu hamba ubheka abafowenu ukuthi babhathwephi yahamba lo wesithathu wafike khona uBhombela esangweni wayabula uBhombela wafaka isakhe yasiqala le ndoda ibona ukuthi hayi ngikathi ngibhekele nenkinga namhlanje uzamisa ngathi kuyinkinga ake ngoxoxela umngani wami ngoba uma uyiphekulu nomngani uma umuntu ohlebayo naye umngani wakho ohleba naye zonke izinto uma ukhuluma kabi ngonyazi ukhona lobo kade umxoxela usekhona kodwa unyazi lumbhekile umuthakatha ukhona uhamba naye ebusuku indlela zobumnyama kodwa unyazi lukubhekile lizoloko lithi yabo nje lubeke eceleni luzoloko lithe yabo nje lubeke eceleni yayisithi ihamba le ndoda iya kumngani wayo ethi mngani wami nginenkinga imkhovu yami emthathu ngiyithumelile kwaZamisa kodwa ayibuyanga sibhekene nenkinga wayesemthiphisa umngani wakhe wathi hayi mngani wami uyinkinga uZamisa asiqoqe imithwalo yethu sihambe ngoba uma kohamba lo wesine kuphelile ngathi uma kohamba umkhovu lo wesine esengisele naye kuphelile ngathi asihambe mngani wami kwasa bengekho njengokusho kukaBaba mkhulu maNazaretha la esontweni akhona amakhosi njengoba sikhona siphiwe namhlanje ithuba lokuthi asikhulume ngokuzalwa koMnazaretha kodwa khona abantu abangasithandi khona abantu abangasifuni khona abantu abadinwayo uma besibona nje siguqile phambi konyazi athi bafunani ke lapha kusuka ngoJanuwari sayihlalela emakhaya ngoba amaNazaretha baba ayasihlupha kube uFebruary ubaba wayegoli kulapho ubaba aqalile wahlabelela wathi baba ngikulolu hambo losisi nezinyembezi hamba nami mhlekazi leso sihlabelelo ukuthini kuwe uma sihlatshelelwa uNkulunkulu yini izwili izolo ngalezo sihlabelelo kwenzekeni ke kugcineni la ngesikhathi senkosi uThingo lenkosazana abantu laba benomkhankaso bakhankasa ukuthi njengoba kuyilesi siqo sinaso sesine bathembisana amadoda ukuthi ngesiqo sesihlanu sizoqala sihole esontweni sizohola esontweni ngoba abanye abefundisi bamabandla bama-missionaries bayahola kungani thina eNazaretha singaholi kusho amadoda la ahlala emva kwethu akhankasela ukwakha unodoli wabo ngoba besithi kulesi siqu lesisakhayo sizohola kodwa nje uma ukhala inyanga mhla ka-30 ingene imali ebank ithi nqinqi njengabefundisi bonke ngoba imali maNazaretha abanye basibhaya leso sikelemu basithenga leso sikelemu leso bamakho unodoli ngoba besazi ukuthi bazohola kanti imali la eqoqwa kumaNazaretha kufanele ize kimi njengobhala akufanele iye unyazini kufanele mina uqoqe ngiqoqele imali izenkosini yakwabhala hayi ukuthi yonyazini i-question mark ngiyema lapho ngqi mina ke ngiyinkosi yakwabhala eMampondweni
le ezansi Flagstaff ngokwabhala mina isibongo ngadalwa nje ukuthi into mangayizwa kahle nengayiboni kahle ngivele ngiyisho nje ngiyaphahluka kodwa ngiyacela baba ungibambe kodwa engikushoyo ukuthi amadoda akho nodoli ukusuka eminyakeni esingayazi akhankasa akhumkhankasa ukuthi thina abefundisi sizohola esiqini sesihlanu Kosemakhosi ngibongela ngibonga ikomiti baba leli liholwa baba uLthuli ngiyalibonga Shembo Ingcwele ngoba izinto zakho zala emampondweni noko sihlelekile labafana bayakwazi uyihlela izinto ngiyaxolisa ukusho njalo kodwa ngiyinkosi nginelungelo lokubabiza ngabafana labafana baba bayakwazi ukuhlela into zakho uthi mufika baba ungaxhoshwa intulo ngenxa yabo bengalali Kosemakhosi belala kulomusi bengalali emzini yabo nembumbulu yonke ibihlala laba ngiyakhumbula ngifika ngithule report baba ukuthi hayi baba indlu kababa izolungiswa kanje na kanje wayesebuza uNkulunkulu nina ke makhosi banakhele yini ngiyasho nje baba ngenze ukuthi abasonde more ngoba uma uShembo kwasenzela into enhle kuthiwa nabo ke ngathi baba bathembisile Kosemakhosi bazosakhela bathi abanakhele lapha kubuye kubande uNkulunkulu ethanda amakhosi akhe siyakuthanda nyasilusu abanakhele lapha kubuye kufika isifungufungu somoya Kosemakhosi namhlanje sihlele endlini ena aluminium ngisho makamereni ngiyakhumbula ubaba ethi ngelinye ilanga ethi hayi uyabona nje umuzi osenamawindi baba wamamplanga nguzwa kahle mina njengonyazi ayimfanele lo ndawo badlulile Nkosi uNkulunkulu benzele thina Nkosi lapha leza zinto zinama alumni ngisho makamereni lapha nje baba basifakele ngisho iTV isibaya nje sisibuka lapha ngoba sihleli noNkulunkulu Nkosi ngiyababongela abantwana bakho loluthando balikhombisa thina bathanda wena Nkosemakhosi babusise Shembo Ingcwele ngilo ngithumela ngithi hambani bafana niyobheka oma bahleli kahle yini ngizwayo uma bahleli kahle bantofontofo ngithi good excellent wesho Ntombela ngoba unyazi siyalithanda manje ke iqadi lithe asingayiculi lezi ingoma kodwa zona kodwa zona ngoba kukhisimusi nje futhi zithinta igama lonyazi ngoba sikuli ngenye indoda akumnandi nje ilokho sithi sinjenje unyazi sithi sibambe inyazi ngesandla asisho komunye umuntu Shembo Ingcwele konke kukufanele baba uyabona qadi elikhulu kusemampondweni njengoba kusemampondweni nje hostel mina njengampondo elikhulu imo hostile la qadi manje lezi zinto siyayithanda ngoba zisenza sijabule ngisho insimbi lezi African kuthiwa thuthuka buna Nazare yeta thuthuka yes
makhosi ngoba phela ngiyimpondo manje uNkulunkulu ngakithi makhosi ami manje ningathi ngidlithuba manje uNkulunkulu ngakithi zonke lezi zinto ziyavuleka kuthi angizisho ngithe qadi lezi zinto ngoba zimnandi kithi zimnandi kodwa ngiyaphika ukuthi unikwe inkonzo nje usukume ngalesihlabelelo hlabelele nje kumnandi eceleni hayi emsebenzini kaNkulunkulu uma nje sikita ushembe oyingcwele sixhawula sisemcimbini ushaya uthando lonyazi hayi ngiyacabanga ukuthi noko lo msebenzi ufanele ngoba uyabona uma sohlabelela sinathi siyokhipha otokoloshe emzini wabantu hayi ngeke kulunge kahle kanti sishaya uthando lonyazi amen siyawukhulekela lokho Nkosi yamakhosi ngiyabonga baba ithuba ngiyabonga Shembe oyingcwele sikhumbule njalo baba eMampondweni sithande njalo singabantwana bakho khumula amaNazaretha akho Shembe khipha inhliziyo lezi eziyigodo lasho njalo uthi amatshe inhliziyo Nkosi yamakhosi wakhiphe phakathi kwethu usiphe inhliziyo zikamoya engizothi noma ngisekhaya inhliziyo kamoya iwuza umoya wonyazi Nkosi yamakhosi cela ukhumbule baba isizwe sakithi kwaYeleni khumbula abazali bami khumbula amaNazaretha akho ukhumbule isizwe sonke ngegama elihle lonyazi amen